Beginilah kondisi terkini di TPP Ledzinska setelah diserang. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 11 Oktober 2022. Diketahui dua drone kamikaze Geran 2 mendarat di wilayah Vinnytsia, tepat di TPP Ledzinska. Pertahanan udara Ukron Aziz tidak mampu mencegah serangan tersebut. Akibatnya, seluruh peralatan listrik di TPP mengalami kerusakan, di antaranya kompresor. Тут ніхто не чергував? Та черговий вон Є? черговий є. Так, а що ж там горить, блядь, з тієї сторони нас? Точно нікого не було, так? Тут? Ні-ні. Один був, я бігаю. Так, а що горить з тієї сторони? Щось там димить, блядь. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 318 pesawat Ukraina, 159 helikopter, dan 2.188 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 62.870 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-229. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.